کولانین که ده هلبجارتنین هفته خزیران ده با آلان و پرچمان هاتبون خملاندن بریا هلبجارتنین یک مجدار والانه. پارتیین سیاسی ترکیه و باکور کردستان جبو هلبجارتنین یک مجدار زیده گرنگی بر رکلام نادن و میتینگ انگلک مزن و بجوجی ناین کرن. کمبورا کار رکلام ده بانگشان ده هری زیده باندورا خلصر کمپانیان رکلام دکه. خودین کمپانیا ده بیجن او هلبجارتنان وکه درفته که دبینن لیبلی بری هلبجارتنین یک مجدار پارتیان زیده کارجبو وان نانیه. خودین کمپانیان بحثا نباجبون روش آبوری جید کنه و دبیجن روش آبوری باندور لسر کاری وان جی کریه. MHP binasının önünde aday adaylarının seçildiği gün gidiyorlar. Delbjartın berede kare mezedetirdi bu. Megelek ala o perçem çedkirin. Partiyen tişten cüda medxwastin. Bu numune me penus, saat, heste ve hevinden çedkirin. Servan me navin namzetan yanjiye partiyan denivisi. Levecare kare megeleki keme. Gösteriyorlar. Oradayken daha kapıdan milletvekili aday adayını çarpıp bütün işlerini almaya çalışıyorlar. خودین کمپانیان گازنده اوی که جید کن کو پارتی پرانی کار خود دن چاپخانه کو آلیگری وانن او هیوید کن کو کار رکلام دنافبرا چاپخانه اندا به شیوه کی عادلانه به پار وکرن. Tamamı Çin'den geliyor. Helbjartın dikarım bebin derfet. Be taybetiş bu bazırganın biçuk. Le partiyen siyasi karın fanadın herkesi. Her partiyek aligirin xwadı bine u karın xwadı devan. Binere min isal gelek tiştin balkeş amada kiribun. Hayev quti min çekirin. Ez çumçen partiyan min got ev numunene. Ez duxwazim jwere çekim. Leş bo yekê mijdare ti partiyan daxwaza van tiştan ji min nekirin. Sadece flamalar ve bayraklar parti binalarının yani iş kazası dedikleri mesele. Jibo bangş helbjartinin ek mecdar çi partiyan bütçe ver negirt. Jiberkuaf helbjartin veke dubare kirin helbjartinin hafte xizirani hata kabul kirin. Bazırganın karı reklaman bahsa ve keştkin ku parti naxwazın perevan jibo kampanyayı beyani biçin. Şimdi günümüz teknolojisinde her şey ucuzladı. Di partiyan da kesen ku bazirganiye diken hene. Hem endam û revberên partiyane hem jî bazirganin. Yeqîn ez dizanim ku ew yan xwediyê çapxaneyanin yan jî digel çend çapxaneyan şirîkin. Rant beklentileri var ki insanlar Heman gili û gazindeyên ku xwedanê çapxanat kin ji aliyê kompanyayên din ve jî tên bilêv kirin. Mahmud Menal Kurdekî serhedê ye û bi salan e li Enqere karê durustkirina sehneyên mîtîngan dike. Yani bizim için önemli olan sahanın, alanın genişliği. Ez bawerim di mîtingên hilbijartinan da karê herî girin karê me ye. Em emrazên deng û ronahiyê amade dikin. Heke deng baş nebe, mîting jî baş nabe. Karekî zehmet e. Rojek bêriya mîtingê em li qadê hemû amadekariyan dikin. Ronahî, deng, sahne hemû tê amade kirin. Îsal karê me jî başnîne. Ji ber ku çi mîtingê mezin nayên li derxistin. Konser olursa konser devam eder. Bi taybetî jî piştî teqîna dehê cotmeyê ya li paytextê Tirkiye Enqerê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP biryarda bû ku çi mîtîngan li darin nexe û AKP, CHP û MHP jî ji bo hilbijartinên yekê mijdarê çi amadekariyên gelek mezin nekirîne. Golanên serekeyên paytextê Tirkiye Enqerê beriya hilbijartinên heftê xizîranê bi al û perçemên partiyên siyasî hatibûn xemilandin. Lêbelê heman kolan beriya hilbijartinên yekê mijdarê valan e. Şaredarî Valîtiya Enqere dibêje ev yêke ji bo paqijiya derdorê gelek baş e. Lêbelê kompanyayên ku debara xwe bi vî karî dikin ji ber vê rewşê gilî û gazinde ne. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.